Ngibingelele kuwe mlaleli, ngethemba uyaphila-ke. Mina ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezela-ke ibhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi zonke iy'ndaba-ke ezintsha engizoloku ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ungakwenza-ke nje lapho ucindezela ibhathini subscribe njengamanje-ke udaba okulethele lona namhlanje sekuvele umlisa-ke laphana-ke waveza-ke ukuthi-ke laphana-ke uthi-ke yena-ke mesho uthi uZuma yena akayingeni-ke yokusebenza ne-ANC uma i-ANC ingamchithi uRamaphosa-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina kuthezwa ngami mhlawumbe into engenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke yalo mlisa uzizwele wena-ke. Uzicela kuwe lapha uzwile-ke le vidiyo lena ungene ema-comment section-ke ufike usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke lolu daba-ke lelu. Ngabe uyahambiselana nokuthiwa kushiwo uZuma-ke noma cha? Masicindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje akusho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nawo-ke le video-ke awuyithokozele. Woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly, my account has been restored. Namhlanje besikhala namhlanje. Njengoba sesazi sonke ukuthi uZizi uresignile. Ngapha laba bazama ubaba ukuthi ndoda. Hayi man, asenze lento. Ubaba uthi ngithi i-ANC of Ramaphosa angeke ngize ngihlangane nayo. Uthi no, ngeke. ANC of Ramaphosa ngeke. Bathi laba hayike those are our terms. Uthi ubaba nami those are my terms. I don't need you. So bonani ukuthi niphuma kanjani. Ayi. Uyabona ukube kuthiwa kuyenzeka. Ngabe ngiyaqhubeka nginitshela ukuthi namhlanje kahle bafike nje kwanqingetshe. Bavele babona ukuthi ayikho yonke lento. Bavele ba give up. Kumanje akunalutho abazositshela yona. Nakusasa ngiyasola akukho bazositshela khona. Ngoba they are only option right MK. If they don't go that route, shame, NC is gone.